Isilik dago kaia barrenian, ontzi txuri polit bat uraren gainean. उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्छन् रेशम फिरिरी रेशम फिरिरी उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्छन् रेशम फिरिरी Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón, yo te traigo clavelitos colorados igual que un fresón. تمازيغ تكميني أيمي أيرون تمازيغ كميني أيمي أيرون मेरो मातृभाषा नेपाली भए पनि स्कुलमा पढ्ने भाषा नेपाली र त्यसमाथि इङ्ग्लिस पनि दुईटै भाषा पढ्नुपर्ने र घरमा पनि नर्मलमा बोल्दाखेरि कतिपय कुराहरू इङ्ग्लिसमा पनि बोलिने धेरै कुराहरू चाहिँ नेपालीमा बोलिने गरिने 10 वटा जति भाषा बोल्न सक्छु म बुझ्न राम्ररी बुझ्छु बोल्नलाई पनि 10 वटा जति चाहिँ बोल्न सक्छु नर्मल्ली म 10 वटा भाषा बोल्ने हुँदाखेरि कुन भाषा बोल्छु भन्ने कुरामा मेरो मातृभाषा नेपाली भइहाल्यो त्यसपछि अर्को इङ्ग्लिस त्यसपछि अर्को हिन्दी त्यसपछि अर्को उर्दू त्यसपछि अर्को पन्जाबी त्यसपछि अर्को मैथिली त्यसपछि अर्को अलिकति थोरै बहुत बङ्गाली त्यसपछि थोरै बहुत कास्टियानो त्यसपछि थोरै बहुत उस्कारा त्यसपछि थोरै बहुत अहिले त लगभग बिर्सिस पनि सके जे पहिला धेरै राम्रो नै बोल्थे रोमानियन र अलिकति बेल्जिक डच बोल्न सक्छु अलिअलि Venga, prestatuko dugu gozaria. Bueno, nik euskerarekin harremana eduki dut jaiona zenetik, ez? Euskera beti egon dela presente nire bizitzan, ez? Txikitatik eskolan euskeraz, unibertsitatean bai euskeraz, eta bueno, gaur egun nire egunerokotasuna be esango nuke, ba bueno, ehuneko handi batean euskaraz eitzen dutela. Gero larun batan daukagu bazkari bat. Zer ondo. Nik asteburu honetan ikastaroa daukat. Ikastaroa? Zer buruz da ikastaroa? Biodantzako ikastaroa. Bai. Bai, nik euskara bizi dut ez dakit, oso preziatua dan zerbait bezala, ez? Nik uste dut euskaldunontzako, ez? Oso ondare baliotsua da eta bai, holan bizi dut. دخل يديك تما يطفالك لكي اسمي نعيمة اللي غمزيغ أرساورغ تمازيغت أي الداري كل أرساوان تمازيغت ورساورغ عربيت اللي غقرغ اللي غدايت لا 6 سنين كتساورغ عربيت اللي غستقرغ غندراسة غاكودان تعلم عربيت وصافي رساورغ تمازيغت كله يداري ساوان تمازيغت شوفي فاطمة غريب ما يفضل يقولون شوفي اللي
تمازيغ تلقى قلبينو تلقى يدمنينو تلقى بزاف تلقى التاريخي تلقى اكالي يعني تمازيغ راه الكيان تمازيغ تلقى كله تلقى اي داري اتجارني كلشي كاني مازيغ نرساو تمازيغ تلقى ينطرف من حياتي وتلقى ينطرف من ذاتي غسل لي زوارنا الا غقرا الكي ارساو اختها مازيغت ولكن اللي غدي غقرا تاع عربيت تشكايت شويه تاع عربيت شقا لانه ورتقي اللغه اللي سوالغ الكرساوال اختها مازيغت من بعد اللي غقرا غيات اللغه يضني وريقين اللغه اللي سوالغ تشكايت شويه تشقا ولكن من بعد اللي غاستقرا اللي غاستعلم غسوالغ ما تاع عربيت صافي اللي خص غير اختصار 10 سنين تقريبا 13 عام هذا غير الكي كيميك Nire ama hizkuntza euskeria, baina aitarekin beti erderaz hitz egin dut eta jarraitzen dut hitz egiten. Aita portugesa, ama euskal herritarra, aitza gelditu zen aita gabe 14 urte zeuzkanian, 7 nahi arrebazian, berazan familiko nagusiena, lanian hasi zen, eskaini zotzen lanpostu bat, hemen bazegoela lana, bazeukatela harremanak, eta, hemen. Nire ama zautu zeban, maite mindu ziren, eta orduan, hemen gelditu zen. Ni Bergaran jaio nintzen, amak txikitxotatik jaio nintzanetik beti euskeraz, eta nire aman familia guztiak euskeraz, eta aitak erderaz hitz egiten zidan. Eta niretako zen txikitxotan era natural baten, normal, aitarekin banekien erderaz hitz egin behar nuela berak ulertzeko, eta beste guztiekin euskeraz. Soy Mónica, soy de un pueblito de Soria, de Duruelo de la Sierra, muy pequeñito, y no había salido mucho de ahí en casa, el castellano. Mi padre siempre daba mucha importancia a leer, a la entonación, a todo eso, y él sabe francés, y cuando él habla con clientes, tenía clientes franceses, entonces él hablaba en francés y tal. Siempre mi padre me ha dicho que es súper importante esto de saber idiomas. Ana, buenos días. ¿Qué tal? ¿Has dormido? ¿Qué vas a hacer hoy? Yo nada, en un ratito iré para la farmacia y nada, no sé, ¿qué planes tienes tú hoy? Tengo unas ganas de verte ya. Buenos días, Mónica. Me acabo de despertar. Tía, qué enérgica te levantas para contestar todo eso. Estudié inglés y francés hasta que acabé todo el instituto y luego ya tocaba decidir carrera universitaria y por mí fue una casualidad que me tocase Vitoria. Había oído hablar de País Vasco, pero muy poco, y cuando vine la verdad que me encantó. Una de las cosas que más me llamaba la atención era el idioma, el euskera. Nik uste dut euskara beti bizitzan presente eduki duten arren,
azkenengo urtietan bai uste dut modu kontzienteago bizi dutela, ez? Gure hizkuntza, ez? Euskara hemen daukau eta errealitatea da, euskara bizi dela beste hizkuntza askorekin batera, eta orduan, bueno, horrek holan izaten jarraituko dau, ez? Euskara biziko da beste hizkuntza askoren artean, eta bueno, orduan nik uste dut hor, inguruko hizkuntza horiek aberastasun moduan, ez? Konturatzen zara, ez? Bizi garela hemen herri hontan, jatorri desberdinetako pertsona pilo bat, dauela kriston aberastasuna, ez? Bai hizkuntza aldeetik, bai kultura aldeetik, eta hori, bueno, hori ezagutzea politxa da eta oso aberasgarria da, ez? So, okay. You need a certificate. Okay. Usman, nola idazten da zure izena? Es apellido Shahin Mohammed Usman. Usman. Orduan, zer moduz? Oso ondo. Bueno. Orain, esan didazu zaude ikasten kastelera, estás aprendiendo español también, ¿no? Sí. Ajá. Where? En castellano, en escuela. Ah, en EPA. No, en otra escuela, cerca de University. Ajá. Near University. I don't know. Euskera escuela. Ah, euskera. Escuela. In Euskaltegi. Sí. Ah, okay. You are studying euskera. Ah. Muy bien en la escuela. Porque muchas cosas yo sabes en Euskeraz. euskera. Bai, zenbat ordu? Zenbat ordu euskaltegian? Sí. Ez, 2 días. Bi egun. Ah, oso ondo. Eta, bueno, ez dakit danean, ez? Egunerokotasunean, eta askotan gainera gupe bai, jatorri ezberdinetako pertsonekin egoten gara, ez? Eta lehengoko hitz hori euskeraz eitzeko, ez? Eta, bueno, badira gauza batzuk, oindala urte batzuk, nik iguale, ez dakit, ez nituzkenak planteauko, ez? Eta, bueno, bai, esaten duzu, klaro, ez? Ez dakit, beste herrialde batetik datorren pertsona batei, lehengo hitza, euskeraz, nola, ez? Tori? Gracias. Oso ondo, bai, ez da ezer. Listo, oso ondo. Bueno, Usman, gero arte. Agur, bai. Kaixo, Pedro! Kaixo, Charo, ¿qué tal? Bien, aquí vale. te dejo las cosas. Me traes las cositas, vale, muy bien, gracias. Kaixo, Mikel, zer moduz? Ondo? Chupete mesedes? Bai. ¿Chupete o piruleta? ¿Qué quieres? Chupete. Eso regatic. Bueno, al trabajar en una farmacia y estar en el centro, sí que hay mucha gente que habla euskera. Y claro, yo al principio, al no saber, muchas veces me veía un poco, cuando directamente hablan en euskera, como que no sabía cómo responder, ¿no? Y yo decido que igual saber un poquito, saber defenderme, y cuando me pidan algo, saber responderles sí, no, o tal o cual, o preguntarles. El euskera me llama la atención porque es un idioma tan raro, tan diferente, y que se hable solo aquí es como muy único, que hace al País Vasco más auténtico todavía. Y que se haya conservado así, la gente lo quiere impulsar, lo hable, me gusta mucho cómo lo cuidan y cómo lo... No sé, es una forma de conservar su esencia, y el idioma me parece que es muy importante en País Vasco. Kaixo. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Desodorantea, bitxi. Bitxi. Tapa berdea, Berdea. Hori, oso. Horrela ondo, ja. Txartela? Daukat, bai. Nakutxe egingo dizut oraintxe bertan. 39,53. Hogeita bederatzi eta
Sí, eskerrik asko. Orduan hemen jartzen dugu kaduzitate data, botika bakoitzeko kaduzitate data. Adibidez, honen noiz kadukatzen den, banan bakoitzari berea, eta horrela bukatzen da. Orduan dakazu datu guztiak ordenagailuan. Yo estaba interesada en hacer doctorado, en pedir una beca para doctorado y vi que en la valoración, porque tienes que sumar puntos para llegar y tener un mínimo, ¿no? Y en la valoración te pedían sobre 100, pues creo que eran 5 puntos que contaba el euskera, tener el nivel, el título. Entonces también me pareció importante por eso, porque si te quieres quedar aquí, es un requisito que piden que te ayuda a llegar a conseguir lo que quieres. Por ejemplo, en esta beca valoran saberlo, que me parece bien también porque ya que es aquí, que lo dan aquí, también tener un poco un conocimiento del euskera. كيشو يقولون سير بطاطاك ¿Amarilla o blanca? ماريا ¿Cuánta querías? اوكي من بعد اللي غدا ريت لا 25 26 دير سكاناريا غاكو دير البحر التاهل اللي اختاهل دير سكاناريا اردا تعلم كاستيان تعلم اسبانيوت ان ارستقرا غردو ارستقرا غتعلم غيمي كيميك من بعد كي غمسن كناريا تقريبا من 99 اللي غداريت اللي 2012 واش كيغتسل الباسك رنتليس الخدمت كيدور غازيو رنتليس الخدمت غالباسك من بعد اللي غدوش كيغسل الباسك وفي غدا الباسك رسوال نداغيات اللغه يضني يسمى اللغه اوسكيرا اللي خكش مخصم مدرسه راه قرا اوسكيرا اللي غقرا اوسكيرا راه زداق تعلم اوسكيرا دا زداق تعلم غير 4 كيلو بات 4 كيلو سي كيلو بات Nahi duzu potza bat? Edo badaukazu? Porzas. Bai. Rolandi, eskerrik asko. Es oregatis. Gero arte. Kaixo. Hola, Jamal. Gero afaldu eta lanera. जब म 22 भास्को भन्ने ठाउँमा आएँ मैले यो कुरा कहिले पनि सोचेको थिइनँ कि 22 भास्कोमा 22 भास्कोको आफ्नो उनीहरूको आफ्नै एउटा भाषा छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ। यहाँ पनि नर्मल जुन हाम्रो नेपालको हिसाबकै आधारमा हामी जुन नेपाली भाषाहरू बोल्छौँ मेन भाषा त्यही होला भन्ने सोचेको थिएँ। तर यहाँ अफिसियल रूपमै दुईटा भाषा बोलिँदो रहेछ, एउटा स्पेनिस भयो अर्को उस्केरा। तर मैले चाहिँ कहिले पनि सोचेको थिइनँ कि यहाँ आउनुभन्दा अगाडि यहाँ आइसक्दा पनि सुरुमा उस्केरा भाषा हो यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेको थिइनँ, सोचेको थिइनँ। पछि अनि यो पढ्नुपर्छ भन्ने पनि सोचेको थिइनँ। तर यहाँ आइसक्ने बित्तिकै चाहिँ मेन्टल्ली कस्तो भयो भने यहाँ लोकल भाषा जुन कुरा लोकलमा बोलिने भाषा हुन्छ त्यो त बोल्नै पर्ने हो, पढ्नै पर्ने भयो भनेर त्यतिखेर अन द स्पोट त्यतिखेरै सोच्यो, त्यतिखेरै दिमागमा आयो। Bueno, Dano, onge toria, gaur guk praktikatzen Nepaleko dantza normalean irabiltzen khaiak, Nepaleko khaiak. Hau da dantza eresa, praktikatzen eresa. Bai, bueno. Bai. Begira. Bai. Bat, bi, iru, lau. Bai? Bat, bi, iru, lau. Harai. Abale. Poliki.
जब म यहाँ लोकलमा कतै कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि कसैसँग पनि उस्केरमा बोल्दाखेरि र अर्को ल्याङ्ग्वेजमा बोल्दाखेरि धेरै डिफ्रेन्स पाउँछु। जब कि म कास्टियानामा बोल्ने र यहीँ पाइस भाषाको मान्छेसँग उस्केरमा बोल्नु भने जो मान्छेसँग म उस्केरमा बोल्छु उसले मलाई धेरै नै रेस्पेक्ट दिएको जस्तो मलाई फिल हुन्छ। जबकि त्यही अनुपातमा मैले कास्टियाना बोल्दाखेरि मैले त्यति रेस्पेक्ट नपाएको जतिको अनुभव हुन्छ। म कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि जो मान्छेलाई म उसकेर अलिअलि बोल्छु अलिअलि बुझ्छु भन्ने थाहा छ उनीहरूले कहिले पनि अर्को भाषामा चाहिँ कुरा गर्दैनन्, सकेसम्म त्यही भाषामा नै कुरा गर्न चाहन्छन्। Orokorrian, bai euskaldun, bai erdaldun gizarteak, gaur egun etorkinekiko badauka, beldur bat, baina bai pentsatzen dut bildur hori ezarri erain dozkuela, kontuz badatoztela guri kentzen gurea dena, eta nik ez dut lan bizi. Eta ezagutu duten jendiak ez dozta hori adierazi. Ez datorrela ona niri ezer lapurtzera, datoz nerekin partekatzera bizimodu bat eta ilusio batekin eta bizitza hobe baten bila. Kontatuko dugu ipuin bat? Begiak zabal-zabali, belarriak erne, ahoa itxita, eta ipurdia stop, jolastu gabe. Kaixo, Kokoriko! Kaixo, Kokoriko! Zer dau? Kokoriko. Kokoriko, eta hau? Kokoriko. Arrau? Arrauntza. Eta sartu du eskua Kokoriko jateko. Eta hola, Osagi, zer egin dute katua joan dela ospatzeko? Bizkotxoa egin du amatxok berriz. Eta hemen bizi doten homiekin ikusten dut, etorkin askok ez dabela euskeraz ikasten, baina, bai, nahi dabela, beraien seme alabak euskeraz bizi, eta, badoia ez dela aurrerapenak emoten. Askotan etorkinak igual hemen aterrizatzen dabe bizitza hobe baten bila eta beste prioridade batzuk daukate eta ez dira konturatzen eta zuk asaltzen jatzunean begira, hemen hizkuntza hau daukagu eta barritzen dira, base politxa, base ondo, neiko nuke. Kakirekita gurutzatu bezo. Etorkinen dako egon beharko zian euskaltzaleen harrera talde batzuk eta azaldu pixkatxo bat nundaren, zer dan euskera guretikiko, taldiak sortu mintza praktika horrek egiteko eta mintza praktika horrek emoten dozko aukeria hori elkarrezagutzeko eta beraiek konturatzeko ze garrantzitsua da guretako.
Txiklia. Kaixo. Kaixo, Naima. Egunon danoi, lehenengo gauza egingo duguna, beti egiten duguna da eguna, bai? Eguna, urtea, hilabetea, urtaroa, bai? Guzti hori. Ordan, urtea lehenengo. 2016. Eta eguna, zenbakia? Hogeita bost. Hogeita bost, ostiguna. Lau dira, negua, oda berria, odazkena. Eta odazkena. Eta orain gaude, orain? Orain, negua. Neguan orain uste dut, ez? Oraindik neguan, ez? Negua. Euskaltegira goaz, bizita egitera gogoratzen? Bai. Martxoaren 3an, bai? Zer erungi dago, Naimak, zuk bizkotxo bat, ez? Eramango duzu. Bizkotxo. Datorren astean? Euskaltegira. Euskaltegira? Sí. Bai. Bai. Bizkotxo. Naimak zerbait prestatuko du eta nik bai. bai. كي غتساوى الغسكيرة تعجبي غسلي غدو شكي وفي غد ميدن غيدار ساوى النسكيرة وفي غنقيس يميك كنت مازيخت ساوى أقور يقولون تقرب يميك كنت مازيخت أقور أنتيني الكني أقور غيد مازيخت أقور غيد أرتيني يقولون أرتيني الكني يقون غي يقون يعني وفي غنقيس يميك تعجبي ري غاس تساور بزاف اولا غيد ميدن كله ساوى وسكيره اتجار ميدنو زنيق يغدي تقدو تسحسو تسكيره تزانين اراقران وسكيره بزاف اماس المدرسه يغدوش كان تفرخ لي مزينه تصور غير وسكيره بزاف يواليو نسكيره الدرسيلان غير نفري غاد علم خلا وسكيره تصور لان تروى ورساوى النسكيره اتجار نرساوى النسكيره برا ارقي ساوى النسكيره غير نفري غاد تعاد علم غسكيره اتساور غسكيره. Venga, Raúl. Ni Raúl naiz, Nafarroakoa naiz. Nire ama hizkuntza gaztelania da. Bero? Ni Veronika naiz, Gasteizkoa naiz, eta nire ama hizkuntza gaztelania da. Tori. Ni Noelia naiz, Madriletik nator. Ni Silvania naiz, ni Brasilkoa naiz, baina orain Gasteizen bizi naiz. Ni Liangye naiz, neska Madeleine naiz. Soleontxun nakon. Ni Monika naiz, Soriakoa, Duruela de la Sierrakoa naiz, nire ama hizkuntza gaztelania da, botikaria naiz. Y bueno, llevo ya 5 años aquí, parece que va para largo y ya este año he empezado a aprender más en serio, he intentado aprender más en serio el euskera. Cuando hablas con algún vasco o le dices que sabes un poco siendo de fuera, te lo agradecen mucho y parece que ya les caes bien. euskera भाषा हो यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेको थिइनँ, सोचेको थिइनँ। पछि अनि यो पढ्नुपर्छ भन्ने पनि सोचेको थिइनँ, तर यहाँ आइसक्ने बित्तिकै चाहिँ मेन्टल्ली कस्तो भयो भने यहाँ लोकल भाषा जुन कुरा लोकलमा बोलिने भाषा हुन्छ त्यो त बोल्नै पर्ने हो, पढ्नै पर्ने भयो भनेर त्यतिखेर अन द स्पोट त्यतिखेरै सोचेँ, त्यतिखेरै दिमागमा आयो। म euskera किन पढिराखेको छु भने यहाँ जुन हामी लोकल ठाउँमा बस्छौँ त्यो लोकल ठाउँको रेस्पेक्टको मान्छेहरूसँग बोल्ने
अनि उनीहरूलाई रेस्पेक्ट दिने र आफूले पनि रेस्पेक्ट पाउने हिसाबको साथसाथै इभन कामको लागि साथीभाइहरूलाई सँग इन्टरेक्सन गर्नलाई जुन इम्पोर्टेन्स लोकल ल्याङ्ग्वेजबाट पाइन्छ त्यो अर्को ल्याङ्ग्वेजबाट पाइँदैन त्यो कारणले पनि मैले euskera पढेको Bueno, nik pentsatzen dut beraiek sentidu bela bihar hori, euskeraz ikasteko eta horretarako gur bildu behar gara eta bueno, adibidez auzoko dinamika oso politxa da, ematen dozkulako bebai aukeria elkar ezagutzeko, partekatzen dozunean baskari bat edo parranda bat edo mendirtera bat, ezagutzen dozu benetan pertsona zelakoa da, eta hor sortzen dian erlazioak, badia benetako erlazioak eta esaten dozu, bueno, igual pakistandar guztiak ez dira esaten duten bezalakoak edo nepaliak edo nigeriarrak edo estremeñoak, ez dakit. Eta niretako dago oso ondo aurre iritzi horre guztiak, ez? Gainditzeko. Auzotar moduan parte hartzea politxa dela, ze parte hartzen dozu, bueno, askotan ilusio askorekin euskarara hurbildu nahi duten pertsona horien prozesuan, ez? Eta bueno, zuk harrera horretan, ez? Euskarara hurbiltzeko prozesu horretan, bueno, beraiekin zauz eta hori aberasgarria da, ez? Ze bueno, ikusten duzu zenolako ahalegina egiten duten euskaraz ikasteko, askotan igual ez dakit. Gero ikusten duzu nola beraien egunerokotasunean aplikatzen dauen, eta kaixo egunon, eta bueno, ondokoakin saiatzen direla, ez? Ikasi dituzten hitz horiek, bintzate, praktikara eramaten, ez? Eta bueno, zu prozesu horretan parte hartu duzu eta hori, bueno, aberasgarria da, ez? Hori azken baten elkar ezagutzan bitartez eta elkar bizitzaren bitartez, bueno, ikusten duzu danope ez garela hain desberdinak, ez? ¿Cómo es la de... Lautillatu. Lautillatu gainean, ilargia erdian, eta zu gorutz begira, zure keia eskuetan, putzara batekin, algo así. Nana etorriko da, eta berriz izango gara, zoriontsu, algo así. Bueno, aniztasuna egon badago, ez? Kontua da, ze irakurketa egiten duzun anistasun horretatik eta bizi baldin badugu anistasun hori mehatxu moduan, ez? Bueno, ez, kontua izango zen anistasun hori aberastasun moduan, ez? Eta baldin badozkagu herrixan, hogei jatorri desberdin, hogei ez dakit zenbat hizkuntza desberdin, bueno, hori benetan aberasten gaituen, ez? Balore moduan bizitzia. كي عزادة راه تعلم تروى وسكيرة لأن الكي تروى ريغا تعلم وسكيرة ريغا تسمى الثقافة وسكيرة ريغا تعلم اللغات لأن حتى الكي دارية الثقافة اللي كانت ثقافة تمازيغ ريغا تستسلكم ما يستسلكم من تروى يغعلم وسكيرة إلا تستسلكم من حتى نتني إلا تستسلكم من وسكيرة يمازيغ نستسلكم من تمازيغتي وسكيرة Ona etorri eta berak alegin berezi hori egitea, ez dakit euskaldun ondako, euskaldunak hiztunak behar ditugu aurrera egiteko eta gero, ez dakit, kontatu behar dugu gizarte guztiarekin. 5-10 वर्ष नै यहीँ बस्ने यतैको हिसाबले भयो भने त जुन हिसाबले अहिले पढिराखेको छ त्योभन्दा पनि जोडतोडले पढिन्छ 5-10 वर्षभित्रमा त कस्तो नबोलेला 100% बोलिन्छ कम्प्लिट अहिले त अलिअलि बुझिन्छ भने अब 10 वर्ष रेगुलर पढ्नु भने त अनि आरामले बोल्न सकिन्छ Herri anitz batean bizi gara, hori errealitate bada eta bueno, bizi algara bakoitza bere kabuz edo elkarrekin urratsak emanez. Eta, bueno, auzokok bai eskaintzen du aukera bat euskaratik urrunago bizi diren horiek euskarara gerturatzeko eta nik uste dut euskaldunoi prozesu honetan bide lagun izatea dagokigula.
Some